E koa ana te ngākau o te iwi mana whenua o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa, kua tutuki he wawata whanake ngāwha. Miharo, tino hariko matau, nā tēnei mea te whakawhānui nei I tēnei tō tātana pira iko. He mea anō hoki tēnā, te pēhitanga o nā pakanga kai tū o te ao, nā tō mātanei raumi nei, ka tae e mātou te tautoko I tō tātanei whānau. He rā mea kimi ana tātou mo tētai atu energy source. So we can be very independent as New Zealanders. We'll have TVs. Mo te tō tumanako, a heke te utumo TVs a kone. Koe rueti rā kina tētehi o ngā kaumātua o te iwi, kariro māna te whakatau I ngā hoa whanake pūngao ngāwha, ki runga I o rātou nā whenua. Mō nā tau mahau, I tima te he e mātou I tēnei mea te whakamahi o tō tātanei raumi ara me kira ko te kohu. Te kāna wana kōrero I nā tau 1980s. I konei ke oku tūpuna, wetahi o nā kōrero he kōrero riri, nā te mea wetahi o wā tātanei whānau, te tae e rātou te whakatū nā mira pēnei, engari wetahi atu, no mātou te whiwhi, I tini wā rātou nei whakaro kia tautoko hea, I te hanga nei o nā hiko, mira hiko nei. Paitaku karearoto mō tēnei kaupapa I te rangi nei. Te mea nui mōhi o pai ake ana I tō tātou nā minuta. Ki te nāna e ia I te tino tū hono tanga o Mercury ki Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa. Mōhi o pai ake ana e ia. Me pēwhia te whakatupu ake ana I tēnei ao, hiko, ngāwha. And so, karawe. Te te o ngā tauhira tawhito, māta amua o ngā hato kura o te motu nei, ara, kei ko nei a hato tipene. E te minita tēnā koe. Ko moko tauriki te poutu hono a iwi o Mercury. E hi kakāna ia no te mea he tauira tēnei kaupapa o te whakapakari I ngā whanaungatanga me ngā iwi. Me titiro aki ana ki tēnei tauira I whakatairanga ana e tatau. Mo te maria ka kite aki ana ka me pēwhia a tēnā iwi, ki te tūhono ana ki ngā Jen Taylors, pēnei ana ki a Mercury, ki te whakapua wai o rātou ake whenua, o rātou ake rauemi no te tai ao. We don't want to be observers anymore. We've seen the best and the worst of development, and we want to be the architects of our own future, not someone else designing that future for us. And so we form partnerships, and we've got partnerships with Mercury and with Contact Energy, and so all of the corporates and that within this sort of here, we're open for business. Ko Roger Pikia te hea mana o te runanga o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa. Hei tāna e mihi ana ia ki te kāwanatanga me ngā kamupene, pēnei ia Mercury e mahitahi ana. Something that's sustainable and that aligns with our own values and our vision for our people, rather than being victims of development. We want to be at the forefront of that development. And this is just one example of how that can come together. Mā te kawana anō ki te whakapiki aki ana I tō mātou nei whainga ki te kimi, ki te whai tūhono hoki, nāna anō e rā kōrero mona, me tūhono pēnei ana ki a Mercury, ki a Ngāti Tahu, ki a Ngāti Whaoa hoki. Kua whiwhi ke mātou I nā hua, I nā painga. Ko te pūtea tētahi mea, nā te pūtea I riro ai e mātou, no Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa, ka tae e tātou te whakatū whare. So, me nā ka tiro he ki wā tātou marahi konei, nā te pūtea I whiwhia e mātou mai I te mira nei, mai te hiko nei, mai I tā mātanei raumini, I hangaia e mātou nā whare. Ki tō mātanei marae o Waimahana, e whitu nā whare, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātanei marae o Ohaki, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātanei marae o Mātārai, e whā nā whare kaumātua. Ko te manoko nui o te iwi kia whakawhanake tonu I o rātou nā rauimi, hei oranga mō ngā uri whakatupu. Mai Sukuki, Aukaha.
te take.